Koliko je važno da publika u Srbiji vidi film te kakvu poruku taj gest nosi, reći će nam Lejla Lipa-Gicić, koja je o tome razgovarala sa profesorom doktorom Senadinom Lavićem sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Najbolji film Evrope, Kuda ideš Aida, rediteljice Jasmile Žbanić. Najbolje rediteljice u Evropi za 2021. godinu. Svoju premijeru imaće u Novom Pazaru 28. decembra. Film od samog nastanka dijeli publiku. Zašto? Pitaćemo profesora doktora Senadina Lavića. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Zbog čega je ovaj film izazvao toliko polemike? Dakle, ovaj film je jedan umjetnički čin naše rediteljke Jasmile Žbanić, a on pokušava na jedan vrlo estetičan način ovjekovječiti jedan stravičan događaj u Bosni i Hercegovini, događaj stradanja ljudi u Srebrenici koji je od Internacionalnog suda u Hagu označen kao genocid. Suočavanje sa istinom i sa ratom uvijek izazivalo ambivalentne situacije ili razne vrste kontraproduktivnih ili kontriranih mišljenja i stavova. A ovaj film nema namjeru, ovo što sam ja vidio do sada i što sam razumijevao ga, nema namjeru da razvija neke konfliktne situacije, već da pokaže ljudima šta je budućnost, šta je smjer naš za budućnost, ne konflikt, ne rat, ne genocid. I istina se mora priznati. Ne možemo istinu sakriti i podsjetnuti. Dakle, naš je spas u tome da istine koje su se desile, koje su istorijske i povijesne činjenice, da ih prihvatimo, da ih razumijemo i da preko njih gradimo budućnost. Potiskivanje istina i događaja koji su vezani za našu prošlost vodi nas u još stravičnije i katastrofalnije događaje. Dakle, ja sam zahvalan Jasmili Žbanić. Evropljani nisu slučajno njezin film proglasili najboljim u 21. godini, jer film se bori za istinu, za pravo i mogućnost da govorimo o istini, da ne potiskujemo istinu i da se ne plašimo govoriti o istini. Govoriti kao filmski redatelj, kao običan čovjek na ulici Pazara, Sarajeva, Beograda, Srebrenice i iz te istine graditi svoju budućnost. Oni koji negiraju tu istinu, negiraju našu budućnost. Mi se moramo boriti za budućnost, to znači za istinu koju je Jasmila na jedan estetičko-filmski način dočarala. Profesora Lavić, možete li nam reći u tom kontekstu kolika je onda važnost njegove premijere ovdje u Srbiji? Ja se nadam da će građani Srbije razumjeti, ljudi na ulicama Pazara, Beograda, Kraljeva, Pančeva, Kragujevca, da će razumjeti šta je taj film pokazao. To nije antisrpski film, to nije film protiv srpskog naroda, protiv države Srbije, to nije film Bošnjaka, to je film umjetničko djelo koje elaborira jedan stravičan problem, jedan genocid koji je napravljen. I mi se moramo s tim suočiti ako smo ljudska bića. Ako nismo spremni na to, mi izlazimo iz ljudskog oblika, izlazimo u čudne forme života i vrijeme je da se prekine ova agonija koja traje 30 godina na prostorima bivše Jugoslavije. Mi moramo izgraditi neku novu budućnost u kojoj će djeca i ljudi u budućnosti ostajati ovdje živjeti, a ne iseljavati. Dakle, Srbija i Bosna kao države moraju napraviti nove odnose, nove relacije, samo na istini i na dobrim namjerama. Dakle, nema ovdje odnosa izvan istine i dobrih namjera. Istorijske činjenice se moraju poštovati, uvažiti i na njima se gradi budućnost. Jasmila Žbanić je rekla onog trenutka kada film Kuda ideš Aida bude imao svoju premijeru u Srbiji. Tada će biti završen rat. Dakle, vrlo je važno da građani Srbije, da ljudi koji žive u Srbiji vide taj film, da o njemu razmisle i da dožive neku ljudsku emociju, da shvati šta je neko radio negdje na drugom mjestu u njihovo ime. Niko nema u ime Srba pravo, u ime Srba ili u ime Bošnjaka, u ime Crnogoraca, da pravi zločine. Taj ko pravi zločine, on je dio udruženog zločinačkog poduhvata i njemu se sudilo u Hagu. U Hagu, ovo je važno naglasiti, film pomaže nama da shvatimo da Hag nije mjesto gdje se sudi srpskom narodu. Hag je mjesto gdje se sudi ratnim zločincima koji su bili iz srpskog naroda. I to film jasno pokazuje. Film je napravljen za sve normalne građane Srbije, za sve normalne građane Bosne i Hercegovine. Film je napravljen radi naše zajedničke budućnosti, jer drugog puta mi nemamo. Hvala vam najljepša, profesore, na ovom razgovoru. Ono što je na kraju važno naglasiti. Najbolji film Evrope, najbolja rediteljica Evrope, najbolja glumica Evrope u 2021. godini i baš kao što je Jasna Đuričić rekla, hajde da svi zajedno pogledamo film pa da onda o njemu debatujemo.